Nalazimo se na otoku brutalnosti, tako prozvanom, na otoku Lošinju. Ovdje smo zato da vozimo prvi hrvatski World Cup. Živ sam, zdrav sam, u komadu sam, ne? Znači da je bilo dobro, nije bilo baš zacrtano kako je trebalo, ali je bilo u redu. Ostali stvarno, moram priznati da su bili dobri, Bašić je iznenadio, Radolović još malo ima za radit što se tiče ravnih dijelova i ceste, ali dobri su. Moja vožnja na mojoj prvoj World Cup utrci je bila jako dobra, ja sam jako zadovoljan sa svojim vremenom. Nažalost, pokazalo se da treba još puno trenirati za postići neke bolje rezultate, ali neka, bit će toga, bit će bolje rezultata, treba samo nastaviti tako. Na gornjem dijelu staze je bilo sve ok, ali na donjem dijelu staze u zadnjem zavoju sam pao. Ovo je fakat super, staza je mrak i sve to, bilo je dobro do drugog dropa, ovog starog. Tad mi je pao lanac sa single speeda, morao sam stati, vidjeti šta je, onda sam morao gurat bicikl. Vožnja je krenula dobro, sa skokovima na početku, sve u redu i onda odjednom ruke su mi ko odrezane bile. Više nisam imao svoje ruke, to su bile gumene ruke i eto, tužno. Idemo dalje na EXS Europske kupove ćemo voziti, World Cup nećemo više niti jedan, ovo je bila jedinstvena prilika, ali nadam se da će se sve poklopiti, da ćemo ići na svjetsko prvenstvo u Švicarskoj.